कबड्डी प्रो चॅम्प पुणेरी पलटणान दवरिल्ले कबड्डी सर्तीत वास्को बायणा हायस्कुलाची टीम जिखली। कारेबाळ्ळी हायस्कुलाक मारून ते वस्ताद थारले। सर्त एसएजी इंडोर स्टेडियमार जाली। जैतिवंताक पुण्यात वचून फायनलीत खेळूंक चान्स मेळटलो आनी थंय नॅशनल सर्ती खातीर सिलेक्शन जातलें। बायलां फुटबॉलरा खातीर अच्छे दिन। सीआरसी चिंचणीन बायलां फुटबॉलरा खातीर सर्त दवरल्या। सर्त चिंचणी ग्राउंडार 28 एप्रिल सावन जातली। गोवा 7 प्रीमियर लिगानूय दुसरो सीझन दवरला। सर्त 28 एप्रिला सावन सुरू जाता। दादल्यांच्या सर्ती बरोबर बायलां खातीर फुटबॉल महोत्सव दवरला। 15 दीस चलपी सर्तीत 72 बायलां प्लेयर वांटेकार जातात। 6 टीमी ह्या सर्तीत वांटेकार जातात। सर्त आंबेली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात जातली। This year we have titles in associate sponsors supporting the GSPL edition 2. We have Events Quadros as the title sponsor, co-sponsored by ONGC Goa. We have also VectorX as the equipment partner along with HDFC and Kingfisher. Thank you for supporting this event. We also have a big announcement today. This year we will be organizing 7th Women's Football Festival simultaneously with the men's tournament at the Ambili Sports Complex. We have altogether 6 teams participating in the festival, which we have 72 players, and the teams are as follows: Ambili Queens, Black Arrows Miramar, Skylar Strikers Ponda, Euro Connections Vasco, Union of Chinchini Villages, and Royal Builders Naveli. आम्ही CRC Chinchini क्लब पयली पार्टी आम्ही एक मुखार सरले वुमेन फुटबॉल टुर्नामेंट करूया। इवेंट आमगेले Chinchini CRC ग्राउंडार जातले 28 आनी आमकां सद्या 12 गेम येयले आनी हाल्या चड करून ड्रॉ करतले आनी गेम आहा आमगेले तेमी कन्फर्म केले ना। About 16 suma आहा आमकडे। That we are getting so many opportunities, this type platform we needed because so many years we didn't get anything and we were lacking because of competition, and now we are getting this type of competition. It's a great thing. Thank you, sir, for giving us this opportunity. Thank you to CRCC. हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।